Runmawi TV thlir tu te chibai ule si Lalthanpuii kania Chanchinthar ilongai thaang ama sa in chanchin langsar zwalte kumsang ni somni atanga kumin August ni rathling khan Mizoram arui hlo awanga thi mi zathum somnga pakhatan oma hengjinga mi zathum le panga te chumi pani in meichha somli paruk anni MNF President Mizoram thanga Mizoram State Legislative Assembly pakwana chut khom voinga na a pomtak Forest Conservation Amendment Act 2023 chungchanga special session go turle Forest Conservation Amendment Act 2023 chu MNF sarkarin anol anga nole turin sarkar phut Manipura Bishnupur District ka Nizanjan Tirlam Khan Fir Fiakten Assam Rifles an Lambuna Naik Subedar Sham Gurung le Rifleman Ranjit Singh ka Siapte an thi a midang panga an hliambok tuna chanchin kim changzokin BJP Central Election Committee in Dampabial by election lo tura BJP candidate atan Pulen Mingthang aruat ani thu an puang Pulen Mingthang hi Dampabial chungmi West Phailing khwa ani a kumsang ni somni pathuma MLA in thana khan Dampabiala tho Congress ticket in adinga vote sang thum za somli parukmu in atling zawlova kumin August ni somni pariat sang ni somni panga khan Congress party chingin BJP azom ani puanto chin angin Dampabial to MLA pulel rintlwang asai lovin chatuanram apana wangin Dampabiala hiam by election nei angaya election commission in by election hun lapuang lawma se Dampabial chu bial ruwa kapuan ani to awangin party shangshangin hebial by election atanan candidate tour anti chiang to ani State ro realize that PM in kumsang ni somni pathum in thana hebiala an candidate lingzau talo puwanel sailova bok an din tir le don ti an puang to a abial tu chatuan rampanta pulel rintlwang a sailo omna party MNF po in an bial chu humle nge tumin an senior vice president minister Hlui Dr. Arlel Thangliana an din tir tur thu an puang to Congress party and vice president har minister Hlui ni bok pujon ro tlwang lian an din tir dona BJP in kumsang ni somni pathum in thana hebiala changa Congress party ticket at lingzawlaw pulel mingthanga anda vele don bok ani kumsang ni somni changa kumin August ni rathling khan Mizoram arui hlo awanga thi mi zathum somnga pakhatan oma hengjinga mi zathum le panga ti chu mi pani in meichha somli paruk anni Excise and Narcotics Department in Achin Chhiadanin kumina August ni rathling khan Mizoram arui hlo awanga thi mi somnga pakhatanom to a hengjinga mi somli pali te chu mi pani in pasari chu meichha anni a kumina rui hlo awanga thi mi somnga pakhat te hi kumsom pakwa changa somnga pasari in kar mi te anni Mizoram kumina rui hlo awanga thi mi somnga pakhat jinga mi som pani te chu heroin awanga thi ni in midang somthum pakwa te chu rui hlo dang sang sang awanga thi anni thung Mizoram State Legislative Assembly pakwana chut khom voi nga na a ep to member tuirel bial to MLA pukelal dongliana zona Excise and Narcotics Department Minister Puleng Hinglova Marinzia ka achana alandanin kumsang ni somnia Mizoram arui hlo awanga thi mipa somruk pakhat le meichha paruk anvain somruk pasari an oma kumsang ni somni pakhata rui hlo awanga thi mipa tlem shet ma se ama kum ain meiche thi an tam thunga kumsang ni somni pakhata rui hlo awanga thi za chu mipa somthum pakwale meichha pariat anvain somli pasari anni kumsang ni somni pahnia po rui hlo wanga thi mipa somthum pakwa bok omin meichha pali an oma kumsang ni somni pathuma rui hlo wanga thi somsari paruk omin mipa somruk pali le meichha som pani anni a kumsang ni somni nuwa rui hlo wanga thi an tamber kum ani kumkalta sangni somni palia rui hlo wanga thi somruk pasari omin mipa somnga parya le meichha pakwa anni a kumina August ni rathling khan rui hlo wanga thi somnga pakhat omto in mipa somli pali le meichha pasari anni Lairam Christian Medical Center din sampha voi somni pali na pualin nimin September ni somni sangni somni panga khan LCMC longtlaya athlona in entir na buasai ani Lairam Iswa Krista Baptist Kaushanin longtlaya damdoin adin le ayan kol LCMC din sampha puala athlona in entir na ahian Dr. Paruk Chu in entir injak lut mi zariat swangan oma entir zinga khol mga enfia zui ngai te chu amanzat ve atnyama en annibok Longtlaya changa Runmawi thu don nain asoidanin LCMC din champha puala athlona in entir na a
inentir ti chu damdoi po athlona pe kan ni a he hunatan hian athlona damdoi semtur cheng nuai som pasari chuang manwa man ani LCMC din champha pualami pui rongbol na atana athlona inentir na anbuat sai chuan hlut ahlo hle an sha thu Dr. Bizo nun sangan asoya an rongbol na hlusak tu te wanga an lom thu soin pathian zara dam na thatak changcheu tura dam lauti an du sak thu asoi bok Lairam Christian Medical Center hi September ni som pakwa sangni pakat khan khati lai Mizoram lar sap puar kolian ahonga kumtinin andin champha a athlona in entir na hun hi bwa sai thin ni in na kum hi silver jubilee kum ani dona wangin huamzau zokin athlona mi pui rongbol nan ram manna siam antum ani PUC Assistant Professor Dr. Daniel Lalthanpuii Sarkar lai puin GST Chathar aman huna thar chwale siam chwa apun ba ka mi pui sum man atam pharin ani thule he hian sum din hun ati ziawm pha be se ani thu asoi Dr. Vanel Thana chuan zer sang ke makut chuak thar puanzar phen chu lekhabu thale thalai te fuina atana chhiar tur thani in asoya mi te hi an lar nu le hausak nuwa te thalai ten kan lo mu in kan lo sia a an be chang dan te kan mutel thin si lo hi tunlai chu ka ve hle ti in mi in har san nakara an lo be dan chu asoi ve na sa thin hle ti asoi School Education Minister Dr. Vanel Thana chuan middle school zir lai chu swazir chantir an ni ti in engatinge anni atang hian kan boy pui lo ka ti china anni angral hi an poimo bera afuina intran na ani ati a lekhabu tha kan zong khom china anni angral chhar tur hian kan ti a kan biala po metric pass ta lekhabu tha fuina kan sema comics hi kangai poimo bokani ti in lekhabu tha angai poimo thu Dr. Vanel Thana chuan asoi ani Samphai le istui pui bial in kalpona kong om chun chu mun thuma le minin darka rukvel anno nu in nizan dar kwa vel khan kong no tu le min te chu then fai ani PWD how tu tenan soidani nimin chuna ra surna sa awanga le minin champhai le istui pui bial in kalpona kong om chun state highway anno hi champhai changanor vanlai phai pan na kong ni in dilkon le kelkang in kara le dilkon le khwangleng in kara te mun thuma le minin anno a champhai lampan tur le nord vanlai phai lampan tur lir thei engmazat adang ani hele mina wanga taw mi zathum ve chu dilkon VC le wai me te nimin tlai khan janre anbwa sai saka le min te thian fai tur hian champhai changin excavator tir ni in darka rukvel zet kong no tu le min chu nizandar kwa vel khan then fai anita ani Prime Minister Narendra Modi pian sampha voi somsari panga nalom na pualin tukin khan aizola na moyo varan bua sai ani a he marathona hian mi zavel telin aizola mual thlengin antlan ani namo yuvaran hian tumpani nein taksa insoi zoi ba ka rui hlo laka film tura mitin zirtir te ani a mi zavel tlanin aizola muala atop karna huna lo man poisa le thuziak sem ngal ani Prime Minister Narendra Modi pian champha hi September ni som pasari ani a BJP Mizoram chuan Narendra Modi pian champha September ni som pasari le India nampa Mahatma Gandhi pian champha October ni inkara midangta na lwan chhuana hun sewa pakwada bwa sain sai rangrel chol muntifaya an natlan to ba ka amamo apiang tan thisen an peto bok ani Mizo Chanchinthar ziak mi langsar zingami zirsang kimale khabuzia pangana Puanzar phen chu in kha Minister Dr. Vanel Thanan atlangzar Dr. Vanel Thana chuan zer sang ke makut chuak thar puanzar phen chu lekhabu thale thalai te fuina atana chhiar tur thani in asoya mi te hi an lar nu le hausak nuwa te thalai ten kan lo mu in kan lo sia a an be chang dan te kan mutel thin si lo hi tunlai chu ka ve hle ti in mi in har san nakara an lo be dan chu asoi ve na sa thin hle ti asoi School Education Minister Dr. Vanel Thana chuan middle school zir lai chu swazir chantir an ni ti in engatinge anni atang hian kan boy pui lo ka ti china anni angral hi an poimo bera afuina intran na ani ati a lekhabu tha kan zong khom china anni angral chhar tur hian kan ti a kan biala po metric pass ta lekhabu tha fuina kan sema comics hi kangai poimo bokani ti in lekhabu tha angai poimo thu Dr. Vanel Thana chuan asoi ani MNF President Mizoram Thangan Mizoram State Legislative Assembly pakwana chut khom voinga na a pomtak Forest Conservation Amendment Act 2023 chungchanga special session go turle Forest Conservation Amendment Act 2023 chu MNF sarkarin ahnol anga hnole turin sarkara phut
MNF party in an party pisa a martyr tini an man na a he thu hi vu in khan MNF president chuan asoya raure lai ZPM party chungchang soin ramtana thi sen pe velo thi chil velo nam thutlunga ding velo an sarkar chuan doi o pungalin an tlom rang lutuk te in kumkhat tha an sarkar chauti in India Lalthanpuii in Mizoram mipui sakhwa ram culture le ram nei tu ni na hum him na chabi mizauti apek chu sarkar lai pui kuta an peta ni in asoi Mizoram thanga chuan Mizoram State Legislative Assembly in Forest Conservation Amendment Act 2023 alo pum to na chu sut le nge aphuta special session kova he dan hi no nge turin aphut ani MNF in Aizola martyr tani voi somli pangana ahman na ahian MNF president chuan nam martyr mi sang ni atanga sangthum in karvelan omni asoin azacha shia cha na har sathu asoya muntina Burma Bangladesh le Zoram chungan omchewani ti in martyr chungte an fatile an thakal zel nem phei chuan mi nuai ni chuang chu alo bera an ni ang chuwang chuan MNF azung in kaina anget lo theilo ani atibok India Lalthanpuii manga Mizoram namle sa kho hum him na article 371 g chu nam martyr te nun nei na hlo chwa ani thu soin ILP kan nei na te hi kan nam martyr te thisen man ani a Zoram mi pui zong song in kan torna man ani MNF president chuan ati MZP headquarters lunglei in Aizola changa Thenzola changa lunglei ATL road siam that na tho tur mun chen khatlo in kung siam chungin kung siam dan an vil don ti an soi lunglei le kang hun south in kar kong an enfiana a MZP headquarters lunglei te hi PWD how to 10 ATL kong an siam na chan ani ma in PWD lunglei lamin kong khwar no na an thok mek ti an lo shila kumin November tha changa kong siam na chan tura ruaman ani thu an lo shil bok lunglei le kang hun south in kara hian leimin then fai lo engi moza to omni in MZP headquarters lunglei chuan an soya arang lama then fai ani theina tura chakzo ka mala turin thunei tu te an ngen ngala kong siam na ata na lunglak na mun haulong le don in kara kwaria thubai omek pochin fel thwai ni se an du thu an soi ATL kong siam na chu na chana ni atanga top thlengin an vil chunzom zel don ti MZP headquarters lunglei chuan an soi bok ani Mizoram pon chanchin ilongai thlak chunzomang Manipura Bishnupur district ta Nizanzan Tirlam Khan Fir Fakten Assam Rifles an Lambuna Naik Subedar Shaim Gurung le Rifleman Ranjit Singh Kashyap ten thi a midang panga an hliambok Defense thupuang tuina soidanin Fir Fakten an Lambun hi 33 Assam Rifles tani in Manipura Bishnupur district ta truck manga National Highway number 2 an zo lain nambo sabal lekaya an lo lambun ani Assam Rifles lo lambun tu fir fiak te hi engpol nge an ni ti shiat alanilova chanchin buat sai lai thleng hian engpol ma in an ti ani thu an lapuang lo bok Assam Rifles lambun tu fir fiak te zon chwa na ngur taka tho zui ngal ani a he in lambun na a Assam Rifles liam tor ti chu Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal da ngal ni in ngai to omlutuk anilo ni in defense thupuang tu chuan asoiti Indian Express in atar lang ani India Prime Minister Narendra Modi and Gujarat Cheng Vaibel Chesing Thum Sangli Zani Chuangman Project Shang Ahonga Lungphum Aphum Prime Minister Narendra Modi chuan khovela hian kan mel malian bera omlo ti in mipui pungkhom hena asoya melma kan nei chuan ramdang kanin nga na ani hi kan mel malian bera ni a kan tho ho na chuan he India melma in nga na melma hi kan ne angai ani India hian theina atla chamlo ti in asoi ma se zalen na muhnua Congress chuan India theina zongjong chu angai tha veka kumsom ruk atanga kumsom sari chungzet zalen na muhnua po India hian aphu tok hlotlin na ala changlo hunrei tak chung chu Congress sarkar chuan ram chu license quarter ra cha ai nam noitira sumtam tak ti chingpen ni in Congress sarkar policy hian India ram thalai te tan chhiana na satak athlen ani ati PM Modi hian Bhavnagara hian Shisel na kunga mason na inkalpo na le thingtlang khwa mason na shang aphau langa awain PM Modi hian Cheng Vaibel sa somthum pali chuangman project shang ahonga lungphum aphum bok Zirtopnia Singapore Assamese zai thiam thi kumsom nga pani mi Zubeen Garg kadam live footage video hunung ber chu ti chwa ani nuwa Assam Chief Minister chuan chuichian ani tur thu apuanga festival bua sai tu le Garg manager laka FIR thelu ani
Zubeen Garg hi video footage landan chuan tuipuya hian lungtia changa zuang thla in life jacket tha in tuya hian a chenga Assamese music icon hlim thla nunung ber hi a thi hnu ni khata ti chwa ani a he hian mitam tak ati thin ur hle ani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan vu in khan a sarkar chuan Garg thin na din hmun hi chui chian atum thu asoi festival bus sai tu shaim kanu mahanta le singers manager Siddhartha Sharma telaka Murigaon police station of FIR thelu ani a police te chuan Garg ka hun hunung bera abula omte chu thu anzot fia don ti Assam Chief Minister chuan thuthar theder tu te ashil athi Mazan Khan party na ashwai ani thu report a oma adikle diklo shiat kan tumme kani ati Singapore Indian High Commissioner Shilpak Ambul chuan Assam Chief Minister ne na Garg hi tuipuya life jacket tel lovin aimbwa line athi ti ashila thunei tu de chuan atira chuan pakhat aha a mase ala chuaka alian lutuka atui hleu atibwai ni in an soi ahnua tuya alang lai mu ani a chumi hnu chuan la chuakin CPR pe kani a Singapore General Hospital a Dr. de chuan in nimin khan thian puangta ani Garg arwang hi zirtop ni khan Singapore a postmortem examination nei zo ani a arwang hi India Embassy how tu te ma a azui tu team te hne na hlan ani ti in Assam CM chuan asoi rang hi Delhi a thlo theina manga phur ani nuwa vu in tlai lama hian Gauhatia phur thlen ani rin ani Chief Minister chuan Garg ka zui tu zongzong te hi India khwale tui ani awangin Assam sarkar chuan Union Home Ministry atangin thuzo fia chungchanga kaishwaina adil don ti asoya Himanta Biswa Sarma chuan Assam mi puite hian an icon chunga thil thleng diktak chu a hun hunung bera hian shiat an phu ani ati Gauhatia chuan state sarkar chuan Garg arwang hi Saru Sajai Stadium a mi puin zana hunung ber an pek theinan da turin thutlukna asiama a chungte chuan sarkar nen thokdunin a vuina tur chipchia zokin thutlukna an siam don ani Garg pa shi sel to lo tak chuan a fa parwang dai chu atom nan a hmudu ti Chief Minister in asoya Assam CM chuan Garg ka thina chungchang chui chian na sarkar chuan engma thup omlo ti ati chiang don ti asoya hethil thlengi engma thup bo omlova state mi puiten chiang taka an chia tangai tak zetani ati European Commission in New Delhi in Russia lam on ma se ramven himna technology le sumdo na te India nen in kung kaina thuk jok nei tha ati European Union le India hian free trade agreement siam tumin ma an lameka kumin kumto pa chuan ti felman an tuma sumdona inrem na tur atan hian kumsang ni somni pani atang khan anin dor thar le a USA Donald Trump tan thuneina achan le nuwa an man mole zwala Trump hian an pani hian tariff sang tak alak sakve a hi in kung kaina thar nei tura an nan mo chan ber ni soi ani India hian Russia in kumsang ni somni pani a Ukraine arun nu achangin Russia tui althei alei saktam sawa Thamasa Khan Prime Minister Narendra Modi and Russia President Vladimir Putin chu China samita amu a Russia ka ishwaya sipai nun chanzirna asipai te atir ve bok zirtop nikal ta khan US hunei tu te chuan G7 le EU ram te chu Russia tui althei an lei sakawangin China le India laka tarif sang la turin anora EU Foreign Policy Chief Kaja Kalas chuan India nen inrem theilo na lai big chu an nei ngei thule chu thukzo ka anin po na dal tu po ani thu asoya India chu Russia a kom ngei na doda zonga dor ero an tumlo thu asoi European Commission hian India chu kumsang ni somthuma chuan khovela economy lian ber ani theimai an be sei thu chwa siamin atar langto ani US President Donald Trump and China top leader Xi Jinping nen phone manga anin biak nuwa TikTok USA bi ka an nei thei thwai tur thu White House a puang TikTok chungchang hi USA hian an buai puina sahle a kumin January khan US Federal thunei tu te chuan TikTok hi Chinese ni lo anei tu an ni lo chuan US a man the ani to lo ti in thuthluk na an siama hei hian ram pani in kara har san na athlena tun chuma Jinping an US big atana TikTok chenshan a phalta chu Trump hi alom tak zeta US a TikTok enkol tu tur ming palivel hual lok an om thu asoya an ram mangai tu le suma buai lo an ni thu asoi US thunei tu te hian ama kha chuan TikTok kha an thunun lo chuan China ngai dan thelarna propaganda atana man an hlau ba ka US data an ruk na man ruwa ani an hlawa US le China hi TikTok chungchanga ruwa man na kim chang bei turin anin bele thwai don ani Portugal chuan pathiani hian Palestinian state chu apum don ti asoya heiwang hian Gaza Stripa indona chu atop mai theidon lo ni in alangta a khuthlangram te policy thlak danglam tura anim bua sainan hunung ber ani Portugal Foreign Ministry chuan karle New York ka
United Nations General Assembly nei ma hian he thu hi apuanga France UK Canada le Australia te point hetiang thu hi anwa sai meka Israel chuan he thil hi adem hle a Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan October ni sari sang ni somni pathuma Hamas in Israel a be hnuwa firfyak te lomana pe ati US Israel chang kopram chuan Netanyahu thu soi hi asoi non le ani President Donald Trump chuan tunkar chhunga UK zin chung khan UK Prime Minister Sir Keir Starmer Rwalin thu asoya Portugal in anshiat puina apek chu apom lo thu asoi UN member za somkwa pathum zinga munlia changa mun thumve chuan Palestinian state an pom to a kumsang ni som pahni khan non member observer state din hun pek ani thole nia UN General Assembly a khovel shwai tu te pungkhom tura animwa sai mek la hian Israel tengle sipai te chuan ground offensive kalpui mek zinga Gaza City a ma an la chunzom zela hewang hian mi sang tam tak an tlan chhiat pha ani Israel sipai te hian kumsang ni somni pathuma Hamas hovin Israel khothlang lambe pui thlakna chanlet na atan Gaza a be pui an thlaka hebe pui thlakna hian mi sang khazani velan thi a midang zani somnga pakhat chuman anni hemi nu hian Israelin Gaza a be puian thlakna a mi singuk sanga za somni pakhat an thito ni in Territorial Health Ministry chuan atar lang check-in le boarding system atana service provider a cyber attack omawangin Europe airport lian engemuza ta na tho atibuaya chungzinga chuan Londona Heathrow airport abuai bera zirtopni khan thona thlentlaya wangin engemuza cancel ani Khovel Puma Airport Shangshang Airline engemuza check-in le boarding system pechin Collins Aerospace chuan technical issue atok meka heihian passenger chhuak tur te tan hun ati khotlai theini in London's Heathrow Airport chuan zertop ni khan asoya ti khotlai ani tur thu asoi Brussels Airport le Berlin Airport te popui khoin na thleng hian ahong ti thu chwa shan siamin an soi Collins Aerospace nu le pa RTX chuan airport han big tia an software a cyber related disruption awm thu an shia thu an soya an ming antar langlaw ani ahong hi electronic customer check-in le baggage jopa chaw oma manual check-in operation manga ti zia om thei ani ti in company chuan email manga thu chwa siamin arang theyang berachin fel tumin ma an lamek ti an soi hepoi khoina wanghian automated system te chu athok thei to lova manual check-in le boarding procedure chaw aphal sakni in Brussels airport chuan an website a atar langa he thil hi Friday zan khan a thleng ti asoi heihian flight schedule ang hong lian tak aneya vanduai thlak takin thlona tlai le cancel a thlen don ani service provider hian na satakin he buai na hi abuai puya arang thei ang bera buai na chinfel tumin ma alamek ani thlona thlok chhuak tur passenger te chu airport an kalma in airlines te ne na anjin na tur ti chiang turin ahong airport te chuan an shia tir ani Europe Rampuma system provider pakhata technical issue omawangin check-in a nga hun reizo ka oma solution rang tak kan siam mekaniti in Berlin airport chuan an website a banner siam antar lang khati zong kha Chanchinthar kan puan theite ani e